Presiden ke United Democratic Party badairu ulam perang juga yang dor patau ai ke jela uba met ba lingdo ula dawan umetri rang ba ke jela bantung da gejing tokit bansai bertailot i gejing sya kan tho baharukom kibayade wa kurukom trekam jaka tanat boarding. Nakaliang jong ke parti dan kila interest yang apa kalian jong kalong first of all ke ba dai ke ba dai ba nak kalong ban pek halor itu ki issues ki ba ngara kado hak siti ke jong ya usit mustu baka dan kami ke intervention dan ke jong udala dehi ya ki itu ki issue ke ba dan kata kalong na so kumne ki points ki ba ngala iyo ngala nodang tu masa share batri ndeke ke bang i hani kalong takan ite na dawa ba ke independent inquiry they ban conduct immediately haka bani kam the corporation kalkom kitu ki mat ki ba ki point ki ba nakaliang jonga ba nakaliang ka party ngila highlight number 1 number 2 lada kene ke inquiry team ka don ban belap susu beyond that also nakaliang jonga nakabanta ka jimpen baik ya ka corporation nga pa yang subha haka bani kata nama kitu kilong kijingtip kat bangi yo banlum man lang ke nak kata kadaw nga soban ong ba hadin baka inquiry report ka dat don kam la kalong yanu bat hangno ban penbe di ban no sobat ke bangala kadu mun ha ka jing jubab jonga baka jing sa ke jonga kalong ba ha ka ko organization bat untuk lu ya ka jupi nama bangi don buon bat kam ni ka kam ko batang jong wei kadi ka kam ni ko buon barang nilong concern aku bawan inu issues kimi dua kata ya kejing don kam ya kata ke bentar ke ba nakaliang di department nani kaliang ke sorka ki hapan ne ni pen pau la kejong pen pau kejong dan deh ke bakut kalong nama baki dan ke misunderstanding but ke miscommunication hapo jong ke parti nak kata kada kalau ailat yang ya ke bangan sim ke gamat bat ngasu dei ba hakan ke por kamat ke ba don kam ke bangan sim ya kesen jam dengan kalong banto ya di city ban kedong ya kita di junduma juga corporation kedon bat aku juga por namar bam mla ban su ong bakalong atat baka david lene ka light be sunday ban sai dan kaman na ya ka ilko kay kane ka bangi pha city kamni kung su pha rong kita berkom kata kalong aku ban long very clear mi pha gani da ka bangi long serious concern hakabai bat ke benta jong ka corporation ka badan ka role ke jong ka kawan nakalian ka state ni don kam ni sania tang hakatai hakabai ni bat ka jing I boarding ni ka kum ka state bro te ka jing pinya jong katai ni layu inadung mensua bat ngam so ba kalong ka ba ngidang long ya ka ban up banang kontrol kum tai suntai padang kam ke inquiry ba ngaso ban oh ni ba head angtai lele ulari banong no we uba uban pe tik tang ka ka kam angtai na kabantawan punya ibit benar. Hakabai bat kalau sedeng kene kami tang ka bamenta. Kadena do ki por mom suaro. Na nginap ya keren ya sisa. Makidan buon ki problem dan buon ki ekonomi ki don suaro. Bat bagi pasang ban suku na yung ndai ka kam ka bade jong ka misir kalong ka ba jeliu bat ka ba mi hapan ti na dok sedok. Data ka daw so ong ba ngimla bangin cukran tang na jong ngin kam ban you ya ka inquiry na kabantaya ka way kamat ka bangala tho totally point by day but grievances but allegations ke bagi